sulod na dito sa ilang market karon. So, tara, let's go. Doon na sa Igpit, Opol. Extra careful ta mo tabok dito kay loging dalan. Right, ata sa ilang market karon.
mo sulod dito sa Opol 3 guys. Sulod ta. Ay. Alright, sulod ta dire guys. Opol 3. Opol 3. Labay rami. Anita dire. Sa nidring area. Beach area na nidre. Na Roan Beach. Yasay Beach. Oops. Tara guys, Yasay Beach. Laom. Agis Aqua Sports. Balod-balod ang country guys. Balod-balod ang dalan. Murag dagat ba? Balod. Villa. Alright. Iniapit ko karon diri sa I Love Opol nga signage. So tara atong suruyan dito sulod. Let's go. Oh, bada. Wow. Sign no I Love Opol. Opol. Oh.
stylish din. Labo po. I think dire ako tama na ning video guys. So if kanan may nga klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye.